Sahabatku, hari ini Ibu Kursia mau membuat pindang asam manis pedas. Oke sahabatku, daun bunga katesnya sahabatku juga kita ada nanti sahabatku. Oke sahabatku, kita tumis, ada bawang putih, bawang merah, lengkap ini sahabat. Kita tunggu sebentar sahabat. Halo sahabatku, ini sahabatku sudah dimasukkan dagingnya sahabatku. Pindang Palembang, pindang tulang masakan Palembang. Oke sahabatku, asam manis pedas, mantap sahabatku. Oke sahabatku, kita lanjutkan lagi sambil menunggu sahabatku. Mantap, asam pedas sahabatku, pindang tulang masakan Palembang sahabat. Halo sahabatku, ini sudah masak sahabatku, pindang tulang iga sahabatku, pindang Palembang asli sahabatku. Nah sahabatku, masam pedas sahabatku. Oke sahabatku, kita makan dulu sahabatku.